Gasa, itibiyang. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan kada kayo ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Presi, ay-ayatan ka unay-unay. Amunday ta. Juan, mariknak ka na pudno ka kanya. Ngam Ruel, kasanon ti aginam. Pudno nga adda anak mi ni Jessa. Ngam kinapudno na. Agaw-awit aklaan kan kuha na para itubing. Ngam saan ko ngay ayatan ni Jessa? Patyan na kuma. Sikate ay ayatek, Presi. Agyaman ak nukas na. Nukas na matlaang. Kasaritam ko man ni Jessa. Tati ubing laangan ti ikam iti sustento. Ha? Maawatan na kumano apayakas tati na ibaga. Wen, maawatan ka? Ngam dumteng to da ita. Sanpay nga ita. Umadanin. Anya kamatan, Ruel. Intex kumatkan ka, amasapa ka nga agawit. Ngam apay nga itakalaang. Ha? Imbagak lang nga rudan, nga adda tirikrik naan ni baby. Ngam kaslaawan lakan ka. Narabyanak nga road ta nag-overtime makiti trabaho. Yan apay nga minaya. Adda inasikasok nga road. Ay, kanayon akasta. Ag-overtime ka, no ag-overtime ka. Ngam no maipapan kumamot tan iti anak ta. Ikam kumamot iti oras, ah. Ay. Tayta ka manin ako na akon. Di ka makawaawat. Anya? Syakpay at talaga ti saan ang makawaawat? Makapaasar ti kastoy. Uray anya ta ramidak ang mga explain. Di mo mo ilat tamawawatan. Anya? Awan nga rod ti rabii, asaan kami nga agsinongbat kini Ruel? Apay nga, friend. Kasanumat ngamin. Awan apulos ti oras na kada kami nga agina. Ha? Kanayon na nga irason ti trabaho na. Ay, una yung tamat anak mo. Di na panunutan anapatay, di may ipapay ng oras iti anak. Uwan nga rod. Ngam awan mat. Di na panunutan. Pampanunutak nga rod. Nga addan sa ti saan anasaya at nga aramidan na. Ha? Apay anak ko naman tikas ta. Wala. Tawan lang araw dun ti oras na kada kami nga agina. Ngam no sumangpat. Di mo't cellphone na lata ti mingmingmingan na. Di na pa'y paibatan. Kan umanisang nga agchat-chat. Ay sons, daytan Jessa. Nasken apaliiwam anaimbag day dyan well. Dayta ti science nga dati saan anasayat nga aramidan na. Kunakbutkin ka pare. Sarda nga mo day tangar aramidam. Ha? Kasano ngay numamuan ni Jessa day tangar aramid mo? Pare, awan laban ni Jessa. Gaputa umunay ta amin. Saan kami mo ta nagkalaysa? Anya? Saan kayo ang nagkalaysa? Ngam adda anak nyo? Awan maramidak pare. Ta saan kumot ngay ayatan ni Jessa? Ni Presi tayo atak. Kat nagaw awidak ijayan ni Jessa. Kapula ang iti anak mi, pare. Anya? Ay na pare. No para kanyak. Unfair mo't piman iti part ni Jessa day tangar aramidam. Ha? No kastamot lang. Kasaritam iti nasaya. Tapno saan amang namnamakin ta? Dumteng to na ita pare. Saan pa nga ita? Ay, jak ammo no niya ti pampanunutan pare. Awan makunak ka ni Jessa. Ngam no apay mo't nga isuksukat mo. Kailangan nagawid ka. Di ka lata nagyan ijay ayan ti trabaho. Ta nag-overtime ka, aginggat kay kayat mo. Anya? Kanayon
Saan mo nga irason di trabaho? Tagayam? Addasan anasaya at nga aramidan? Anya ka din day tayo ibagbagam si ka Jessa. Di kan makapaglibak pa'y. Amok nga adda babaim. Ni Presi. Anya? Sino tinakaibagakin ka iti day ta? Saanan nga importante no asino? Ti ibagam kit di. Pudno? Tapno ibagakin ka Jessa. Wan, pudno day ta na damag mo. Ngam saan mo nga ibaga ababaik ni Presi? Gaputa saan tamat ang nagkalaysa? Mawatam? Aniya? Tapno mo man niya. Pilpilitak laeng nga agaw awid ditoy. Kan saan aparakin ka, no di kat para laeng iti anak ta. Ha? Ita anaamuam ti maipapan kini Presi. Awan ti laban mo. Gaputa saan tamat ang nagkalaysa? Mawatam? Anyat pagkurkuranga kini Ruel. Tapno aramida na kanyang tikastoy. Ela, bayamon friend. Tano ipilpilit mo lang tibagim ko ana. At adama tamasaktan ka. Mariribo ka na. No anya ti aramida kita. Kasano kami iti anak ko? Kahit mo sa wen. Pimanawan ni Ruel iti boarding house yo. Owen friend. Ay, una yun na siya Ruel. Talaga na ulaw. Saan nga pampanunot? Ay nga mala, bayawon friend. Tinapating kita, kat adakin kata anak mo. Iti ka ano man, sandang agbalin anaragsak iti dayja, Presi. Gusto lang tinaramid mo, Rowen. Huh? Toxic ti panagdenayo. No saan mo mat nga ay ayatan? Gusto ka, Presi. Ngam, bayamon. Saan man nga iso ti pagsaritaan ta? Masakit lang ti ulo ka mang pampanunot. O sige, aginana ka nga ron. Amok anabanong ka nagapoy ti trabaho. Mangisagana ak iti pangrabyan ka. Agyaman ako na, Presi. Talaga gaya mapinanawa mo na kita ginam, Ruel. On pare, anya nga ron. Kat saan kumat ngay ayatan ni Jessa? Anya? Agsaysayang kami lang iti panahon nagdenden na. E din to ta saan kumat ngay ayatan. Ha? Iso, pimanaw ako na. No may ipapan iti sustento tanak mi. Ipay ko. Ngimno ti ayatak ni Jessa. Pasensya. Dahil tati banag adyak may pay. Ay, unay kang pare. Panagkunak pare, gusto lang na dyan inarawin ko. Bayat ang asaba pa'y. Ngamin, amo, nga't agdala ang amasaktan, no itantan ko pa'y lang. Jessa, anak ko. Adala ko makayat ko asaludsuden kun ka. Ha? Anya na ita, nanang. Adda ka diit itad ni Ruel asustento para iti anak ko. Awan nanang. Naku nana iti amangtad. Ngam awan mo tit itad na. Jakmat kayat. Asyak ti mapan iji pagnana adanda kini Presi. Tapno agpakaasi amangtad iti sustento. Adda mo trabahok nanang. Anya? Umdas mo at matgadak iti binulan para kada tayo iti anak ko. Ngum anak ko, responsibilidad ni Ruel dayjay. Tapno saan asika amin ti mangi-provide iti masapsapul ti anak ko. No talaga akayat na ti mangtad nanang. Isu ti agdisnudo amang yag dito'y balay. Saan kat asyak ti mapan ijay. Saan mo't apride, nga makapaibaba iti dayaw kas may sangay na.
Amo, nakaragragsakak amang buybuya iti anak ko nga agay-ayam. Nakaragragsak. Nagpaspas at talaga ti panawan. Kasla ka ano laang idi baby. Anak ta ko nama. Imbilang kumutin kas pudpud nung anak ko ti anak mo, Jessa. Agyaman at mo kasta, Joren. Maragsakan ak met parakin ko na. Nang runa no, awagan na kapapa. Naimbag ka pa'y. Taam mo nga isakit ti anak ko. Ngamtipod no nga amana. Pulos. Amom, Jessa, naglakati agbalin nga ama. Ngam nagrigat mo't ti agpakaama. Iso adakkel apag yamyamanak kan ka. Gapo iti panagayat mo kada kami nga agina. Awan ang yaman na. Kinapudno na. Basit lang nga panawen. Agkalay sa tamutin. Nayunak lang turnong ko. Nagawan apain mo, prese. Apay alaaramid mo, taytoy. Pakawanin na ko, Maruel. Anya? Panagkunam ka di, kat basta latan ang mapakawan kay tiday tay naramid mo. Agasaman, tainyawid mo pa dito'y dagos taday jay alalaki. Pakawanin na ko nakmanan. Ngamjak mailibang ani Clyde di ay ayatan. Anya? Sakbay asimangbay ka itibiyag ko. Adan ni Clyde. Nabayagla ang anaawan. Gaputa nag-abroad. Ngam itata nagsubli. Jak mailibak ng aging ka itakat ay ayatak lata. Awanan kay tibayin. Pinalawak ti pamilya gapukin ka. Ita, kastoy ti isubad mo kanya. Sige! Tumpaan nak aging gat kayat mo. Basta kalpasan ti panagsarita ta. Pumanaw kan. Kat pang-asim ta saan kan nga pakpakita kanya. Saan kan ngay ayatan? Apay ngayon may kaditi balay. Anyat gagaram. Agyaman ak Jessa. Gaputa pinastrak naklata. Imayak, kaputa kahit ko asarong karang tanak ta. Kasta. O sige. Urayam amariin. Nakaturog pa'y ngamin. Kasta ka di. Ala, agtugaw ka lang dita. Mangisaganak iti merienda. Agyaman ak Jessa. Anyangay ka no tiga po nga imay na Ruel ije balayo. Pinasyar na lang ti ubing, Joren. Jakmat ipaidam kan kwa na. Gaputa isukat nga ruti amana. Maawatan ka. Anya ka laki din na ya. Awan parikot kanya. Nga uray umay na sarong karan. Agyaman ak no kasta. Kunaklaki ti no makaungot ka kanya. Awan terumbang apagungtak. Gaputa amok mat. Kun adda pa nagtalag ko ken ka. Asak lang ti ayatan. Husto ka iti daytang imbagam. Sika lang ti ayatan. No agkit kita kami man kini Ruel. Kat gapu laang iti anak mi. Co-parenting laang. Kumbaga. Anya? Nagsina kayon iti dayjay a presi? Wan Jessa. Kinapuno na. Awanan tam mo kapapanak. Wano pagsubyak. No sana sika. Anya? Pangasim. Di mo ko maipaidam ti anak ta kanyak. Iti ka naman. Saan ko nga impaidam ti anak takan ka? Sika ti basta latan anang talikod kada kami. Gapo iti babae. Ngamawanan dayjay. Gapo ta inaklon kumatan.
iti kaano man. Saan ko nga insuro iti anak ta, aguraan na ka. No di kat insuro kan kwa na, asikalat ta ti amana. Nagyam anak, Jessa. Kapot oray ka sa ti kinadagas ko nga ama, kan asawa kin ka. Kat nagtali na idlat ti kinasayaat mo. Awan magunod ko, no panggapak ti agibalas. Iso a binaybayan kay lata. No maipapan iti anak ta. Sarong karam lata, anytime. Ngamday to iti maibagakan ka. Di nakiraman apakibiyangan. Gapot adamatan bukod ko abiyag. Arumbang laang asaan mo apakibiyangan. Anya? Agsarita ta. Maipapan laang iti ubing. Co-parenting laang, Ruel. Tiawanan ba'y na lalaki? Kalpasan ti amin, ang sublimot lagayam keng ka. Ay, kunak nga rod no isudan kini Presi ti agkagasat. Ngam saan matgayam? Hadayamat ti happily ever after a relasyon ala-ala ti saan na nasayahan. Awan ko naktumat. Ita, kasla nakakaasi no umay ijibalay. Ay, Ngam anya kay nga rod. Asi laang kasmay sa agayam. ay, rumbang lang. Pang-asim to saan mo na sublan pa. Makunak ka nagasat ka kini Joren. Iso nga iunay-unay ko kin kaasaan mo na sublan da jala lagi, friend. Nung naaramid nan iti na minsan, posible nga aramidan ng tumanen. Jessa, itay ka pa'y palpaliwan. Ha? Kastaw na yung panag-is-isam mo. Kabayatan ti panag-cellphone mo. Asino ti kachachat mo? Ha? Apay, anya ka di ti parikot mo? Kat agi sa maglata Apay, makaungot ka? Ha? You don't have the right in everything I do. Ada bukod ko, kan bukod mo abiyag. Umuna iti amin. Impakaawat ko kan ka. Ako parenting laangan ti adda iti nagbaotan ta. Para iti anak ta. Ngam no maipapan kanyak. Awan ti rumbang apakibiyangam. Gaputa saan tamat anag kalaysa. Akas iti kanayod mo nga ibaga iti kanya. Anya? Imulam iti panunot mo. Ako parenting laang ti kaaddam ditoy. Awan ti rumbang apakibiyangam. Apayakas ta tila nga, Ruel. Huh? Pasensya ka kuman iti panagsasao ti anak ko kan ka. Ayos lang tayo dyan, Ana. Diyak mo mapabasol ni Jessa. Napayakas siya iti panakilangan na kanya. No daman ti mapabasol. Katsyak na ita. Tinapod na. Kastaw na'y ababawi ti mariklik na kita. No sa anak ko man nag-aramid iti sana na sayahat. Nalapit. Aging gayta, da kami lata. Ay, Aklo na ka siyak tinagpitot, Nana. Siyak tinagkurang. Magsakit ang panunutan. Ako parenting lang. Tiyad tayo tinagbaitan mita. Ngam di nakaragragsak kami, mat. Ngam dinadahil ko lang, Nana. Isang pasol ko na ito. anya ngay nga rod paro. Adal day taken ka. Asaan nga amin abanag apanawam, ket mabalin mo lat ta asublion iti kaano man akayat mo.
Gusto ni Jessa, nana. O saan na karoon ba nga makibiyang itibiyag na ita? Gaputa saan ko nga imparik na ti ayat ken pamatag karagiti untaway akasapulantak nga gina. Nawan maramidak, lodi kat aklunak ti amin. Rowell. Pagyamanak pa ikit toray kastoy ti set up mi. Kat saan nang ipaidam ti anak mi kanyak. Nga uray kas taonay ti kina-irresponsablek nga ama. Anyat kahit asawan da ito'y invitation, Jessa. Invitation ti panagkalay sa amin kini Joren, Ruel. Oh. Gayam. Saan ka gayam nga aware anya? Anya? Kaya't ko laang nga ipakaamukan ka. Ani Joren tinabayag akaayan ayat ko. Siguro, adadwa atawan ana palabas. Manipod pinanawan na kami. Sakbay ang nagdaton kanya. Anya? Awan mat makunakan ko na. Gaputa responsable mat. Kan mapagwadan nga ama iti anak ta. Ti anak ta, abas talatan pinagtali ko dam. Jessa. Adakan ka. No agtali na adkalat ta dito'y para iti anak ta. Ngamno ti panagkunam. Kat kasla ka nga angin para kanyak. Nawaya ka apumanaw. Ngamno para iti anak ta. Ala, agtali na adlat ta, ti co-parenting iti nagbaetan ta. Saan nga ay ayam tirik na ti may sa atao, abas talatan panawan kan sublihan. Isu nga ikantay ko maitipatag dagiti tao arumbang nga ipatag. Tapno awan ti pagbabawyan tayo iti udina. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.